Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Ndombonesha kure Burundi News TV, mbaye ikaze mu makuru azindutse avugwa muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu itariki 2 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. na makuru araza kwibanda mu bihugu bigiye bitandukanye byano ku mugabane wa Afrika, ariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza kwibanda ku makuru azindutse aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu byakomeye nyuma y'umuhuro ukomeye cyane wa General Prime Niyongabo yaje guhura na Bertrand Bisimwa usanzwe ayobora umwari wa M23 usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ndetse kugeza magingo ayangaya umugabo waje kugaragara mu gihugu cy'u Burundi ndetse ari kumwe n'uyu mu generali ukomeye cyane usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo, ndetse by'umwihariko kugeza magingo ayangaya bakaba baje kuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse ibingibi bikaba bibaye mu gihe uyu mugabo mu mwaka wa 2023 ku bantu babyibuka yaje gushinzwa kugerageza gukora kudeta cyangwa se gutegura kudeta mu gihugu cy'u Burundi ngaha, ndetse guhera icyo gihe hasa najemo agatotsi hagati y'umubano we na Evariste Ndayishimiye. Ubu none ibintu bikaba byongeye kuzamba ndetse no gusubira irudubi, ariko kandi kugeza magingo yangaya Evariste Ndayishimiye yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kwivugana uyu Bertrand Bisimwa, ariko ntibyamukundira. Nyuma yo kumenya aya makuru rero yaje kumenya ko ari ibintu bidasanzwe, ari n'ibintu biteye ubwoba kubera yuko Evariste Ndayishimiye yibashije kohereza ingabo nyinshi z'abarundi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babashe gufatanya n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na coalition basanzwe bafatanya mu kurwanya uyu mwari wa M23 umaze igihe wigaruriye ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu buraruko bw'ico gihugu. Kugeza magingo yangaya rero by'umwihariko amakuru ari guturuka i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko ishyamba atari ryeru hagati ya President Evariste Ndayishimiye n'uyu mugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu General Prime Niyongabo, nyuma yo guhura k'uyu mugabo usanzwe ukomeye cyane muri M23, akaba ari umuyobozi w'uyu mutwe wa M23, ndetse bakaba bari gutegura ngo ibikorwa bigiye bitandukanye bishobora no kuzagira ingaruka kuri Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'uko uyu mugabo Bertrand Bisimwa muri za 2023 nabwo yigeze gutangaza neza yuko we ubwe yigiriye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi guhura na Ndayishimiye, amubwira yuko by'umwihariko batakabaye bohereza ingabo zo kujya gutera cyangwa se kurasa kuri M23. Undi ariko ntiyabyumva ndetse ashaka no kubihakana, ariko nyuma biza kugenda biramenyekana yuko yoba yorohereje yo akavagari k'ingabo, ariko kandi binavugwa yuko izo ngabo zaba zishyurwa akayabo k'amahaya menshi kugira ngo zibashe kwemera kurwana, ariko kandi muri iyo mirwanire yazo nta kintu yigeze ihindura ku muvuduko w'umuhari wa M23. Nyuma kandi y'imyanzuro yafashwe n'abayobozi bagiye batandukanye n'umwe zaturutse mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nama yabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola, zigaga ku mwuka mubi ukomeje kuzamuka hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Biravuga yuko M23 yo yamaze kwitandukanya n'iyo myanzuro, kuko iyo myanzuro isaba M23 guhagarika intambara, ariko kandi M23 iza gushimangira ko ibyo ngibyo itabyiteguye ndetse yiteguye gukomeza gukora by'umwihariko ibyo yakabaye ikora kugira ngo Kongo ibashe kugira amahoro, dore yuko icyifuzo cyabo ndetse n'intego zabo ari ukugerageza gukomeza kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, kuko amakuru akomeza gushika aratugeraho ngaha kuri Mbonesha kure yacu. Nandi makuru rero akomeza kugenda aravugwa hirya no hino tugiye kuyarebera hamwe kugira ngo tubashe kugenda dusobanukirwa byinshi bikomeje kuzinduka biravugwa. Ikaze kuri wowe nkurikiye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abantu muri za Bujumbura, za Ngozi, abantu muri mu bice bigiye bitandukanye bya Gitega ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze, ndabipfuriza igitondo cyiza cyane. Ariko kandi abadukurikira bari mu gihugu c'abaturanyi, mu gihugu cy'u Rwanda, Kongo, Uganda ndetse n'ahandi hano ku mugabane wa Afrika, mwese ndabahaye ikaze. Abadukurikira muri ku mugabane w'Uburaya, mugabane wa Australia, Amerika, Asia ndetse n'ahandi hose, bahaye ikaze.
ari ubwa mbere ushitse ngaha kanda ahanditse sabone kugira ngo ubashe kuzaja uraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyangwa se mu buryo bworoshye kuko by'umwihariko ari byo bishobora gutuma ubana natwe umunsi ku munsi. Reka by'umwihariko nkubwire yuko guhera mu mwaka wa 2023 aribwo ibintu byotangiye kuzamba angaha mu gihugu cy'u Burundi, usibye imivurungatanyo yakomeje kugenda iravuga hagati y'abayobozi bananiwe kugenda bumvikana mu gufata ibyemezo bimwe na bimwe, ndetse ibindi bigaturuka gufunga abanyepolitike bamwe na bamwe n'abandi bagiye baba abayobozi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bahoze bafitemo ijambo rikomeye cyane, ariko bagafungwa ugasanga abanywanyi babo basanzwe nabo ba mu buyobozi bukomeye ntabwo bari kugenda bumvikana neza na leta. Hari amakuru yakomeje kugenda avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hari muri za 2023 by'umwihariko ku bantu babyibuka neza cyane, hari ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2023 amakuru yaturukaga muri ico gihugu cy'u Burundi yavugaga ko ishyamba atari ryeru hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ukunze kwitwa General Neva urongoye igihugu cy'u Burundi ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo za kiriya gihugu General Prime Niyongabo. Icyo gihe by'umwihariko nibwo mu Burundi hagiye humvikana amakuru y'uko hoba hari icikango ca coup d'etat, nubwo Minisiteri y'itumanaho yaje kugenda inyomoza ayo makuru ivuga yuko yoba ari ibihuha. Muri icyo gihe kandi nibwo i Bujumbura batangiye kurungika ingabo ku butaka bwa Kongo kugira ngo zibashe kuba zawufatanya n'iz'icyo gihugu zizwi nka FARDC mu rugamba rwo guhangana n'umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abasanzwe bakurikiranira hafi rero ibikomeje kugenda bibera ku butaka bwa Kongo, abakomeje kugenda bamenya ibikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko bashimangira ko ingabo nyinshi zaturutse mu gihugu cy'u Burundi zamaze kugenda zipfa ku buryo bukomeye cyane. Nyamara nyuma y'uko M23 itagiye kugenda irafata abasirikare benshi b'u Burundi, hari amakuru yavuze yuko by'umwihariko Barthélémy Bisimwa usanzwe urongoye umuhari wa M23 yagerageje kujya mu gihugu cy'u Burundi, we ahura na Evariste Ndayishimiye baganira ku bigendanye no kuba yoroheje ingabo mu gihugu cya Kongo zijya kubarwanya, ariko undi we yaje kubihakana, ndetse kugeza amagingo aya ngaya undi yisubirira mu gihugu cya Kongo, ndetse bikomeza no kugenda bivugwa ko ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirungikwa ku bwinshi ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ari nako zakomezaga kugenda zipfa zicwa. Nyuma y'ibyo byose rero by'umwihariko ubu noneho hari amakuru akomeje kugenda aravugwa agendanye n'umuhuro ukomeye cyane w'uyu musirikare ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'uyu muyobozi wa M23. Gusa kuri icyo gihe ukuntu byari byimeze, hari amakuru yakomeje kugenda avugwa nyuma y'uko mu mujyi wa Bujumbura ahakorera radio ndetse na televiziyo by'igihugu hagaragaye abasirikare bari bahakajije umutekano, barimo abo mu mutwe kabuhariwe ushinzwe kurinda inzego nkuru z'igihugu. Ibya coup d'etat rero mu Burundi by'umwihariko byavuzwe mu gihe Perezida Ndayishimiye yari atarari mu gihugu, dore ko yari i Havana ni muri Cuba, aho by'umwihariko yari yitabiriye inama y'umuryango wa G77 mu gihugu inama yari ihuriwemo n'Ubushinwa. Amakuru yavugaga ko ibya coup d'etat yahwihishijwe by'umwihariko mu Burundi yatijwe umurindi n'icyemezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye washatse kwirukana General Prime Niyongabo, gusa bikarangira kidashyizwe mu bikorwa na Minisitiri w'Intebe General Ndirakobucha, nawe kugeza amagingo aya ngaya utajya ucana uwaka neza na Perezida Evariste Ndayishimiye. Radio Publique Africa yatangaje ko ifise amakuru ikesha bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'u Burundi y'uko by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe afite umugambi wo kwirukana General Prime Niyongabo, ibyatumye umwuka uba mubi hagati y'aba bagabo bombi kandi bari basanzwe ari abanywanyi. Iki gitangazamakuru kandi kivuga ko andi makuru yizewe kivuga ko by'umwihariko cyahawe n'abakora muri Presidence y'u Burundi, avuga ko mbere gato yuko Ndayishimiye ajya muri Cuba ku itariki 10 Nzeri umwaka wa 2023
yahamagaje bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye barimo by'umwihariko ba generali bamwe ba brigadier generali ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo brigadier generali Jules Ndiho kubwayo ukuriye protocole mu biro byiwe akamusaba gusohora mu izina rye iteka ryirukana generali Prime Niyongabo mu nshingano z'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Iki cyemezo cyakora by'umwihariko ngo cyagombaga guhabwa umugisha na Minisitiri w'Intebe Ndirakobuca gusa kigatangazwa nyuma y'uko Ndayishimiye yagombaga kuba yamaze kuba yogera aho ngaho i Havana muri iyo nama ya G77. Amakuru kandi yavugaga ko Ndayishimiye yategetse uwo mugabo witwa Ndiho kubwayo umuyobozi wa protocole yiwe gukaza umutekano ahakorera radio ndetse na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko hakanindwa abasirikare bo mu mutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakuru muri ico gihugu cy'u Burundi. Kuko byokomeje kugenda kandi biranavugwa nyuma gatoya yuko iyo nama itangira ndetse unyuma gato Ndirakobuca ngo yari yamaze by'umwihariko gusinya iteka ryirukana generali Niyongabo, ariko kandi birangira ritaje kuba by'umwihariko ryasohoka bitandukanye n'amabwiriza rero yari yatanzwe umukuru wa protocole mu biro bya Ndayishimiye ngo yohereje abasirikare bo kurinda radio ndetse na televiziyo mbere yuko iteka risorwa. Ni icyemezo ngo by'umwihariko uyu musirikare yihutiye gufata yibwira ko Ndirakobuca ari bushyire mu bikorwa amabwiriza yari yahawe nk'uko byemejwe na bamwe mu basirikare bakuru hano mu gisirikare cy'u Burundi ngaha ndetse nabo n'ubundi nabo muri izo nzego z'ubutatsi. Amakuru kandi avuga ko Minisitiri w'Intebe Ndirakobuca yamaze gusinya iteka ryirukana generali Prime Niyongabo kuko yahise amenyesha abagenerali bagiye batandukanye generali de brigade Jules Ndiho kubwayo ko by'umwihariko na Ndayishimiye batari bigeze bariganiraho. Ndirakobuca kandi wunzemo ko ategereje ko Perezida w'u Burundi agaruka mu gihugu kugira ngo babiganireho ibyatumye abasirikari bari boherejwe kuri radio ndetse na televiziyo basabwa gusubira kuri presidence aho basanzwe bakorera muri rusange. Kugeza icyo gihe rero by'umwihariko Ndayishimiye ntabwo yigeze agaruka ngo abivugeho by'umwihariko nk'uko bizakomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi umwuka mubi wakomeje kugenda uba mwinshi ndetse bamwe banatangira kugenda batekereza ko Ndayishimiye yaba by'umwihariko yaragize ubwoba bwo kwirukana uyu musirikare atinya ko ibintu bishobora kuba byo mu bana bibi cyane. Ubu rero noneho Ndayishimiye yongeye kwikanga ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kwakira abandi bayobozi bagiye batandukanye mu buryo nawe atarazi ndetse byanamutunguye, aho ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugenda haratsakara amafoto agiye atandukanye by'umwihariko arimo kugenda by'umwihariko agaragaza uyu generale Prime Niyongabo ari kumwe na Bertrand Bisimwa ubwo bahuriraga mu Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Indi nkuru rero by'umwihariko ikomeje kugenda ivugwa cyane ko general nyine yakiriye Bertrand Bisimwa wa M23 akaba ari umwanzuro wafashwe na chief d'etat major ku giti ciwe atabanje kugisha inama umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi byaje kongera gukurura umwuka mubi mu gihugu cy'u Burundi ngaha ndetse ibintu bikaba bishobora kuba byoca bihindura isura isaha ku isaha. Amakuru dukura muri service de renseignement nuko President Evariste Ndayishimiye akimara kumenya ibyo Prime Niyongabo yaje gukora yahise ategeka ko Bertrand Bisimwa afatwa agafungwa, gusa ntabwo byamuhiriye kuko hari amakuru dufise yizewe neza avuga yuko by'umwihariko Bertrand Bisimwa n'abasikoti biwe bakomeje kwidegembya ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse ko barinzwe n'abasirikare ba Prime Niyongabo. Ibi ngibi biremeza neza ko President Evariste Ndayishimiye ashobora kwamburwa ubutegetsi isaha iyo ari yo yose, kuko by'umwihariko M23 ni umuhari ukomeye cyane umaze igihe nawo ukomeje kuzengereza ndetse no kujegeza ubutegetsi bwa President Tshisekedi, akaba nayo impamvu yitabaje abarimo uyu nguyu
Evariste Ndayishimiye uzwi nka General Neva, ariko kandi ingabo ziwe nazo zikaba nta kintu zoca zikora mu rugamba zikomeje guhanganamo n'iyo muhari wa M23, ndetse kugeza amagingo yangaya abakurikiranira hafi ibibera ahangaha mu butaka bwa Kongo bashimangira ko ingabo z'u Burundi arizo zimaze gupfa ari nyinshi cyane mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari inama kandi zimaze iminsi zibera i Rwanda mu gihugu ca Angola, by'umwihariko izi nama zikaba zikomeje kugenda zifatirwamo imyanzuro igiye itandukanye. Imwe mu myanzuro yafashwe by'umwihariko hagati y'abaturutse ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo, bashimangiye ko imirwano igomba guhagarara ku butaka bwa Kongo guhera ku itariki 4 z'uku kwezi k'umunani umwaka wa 2024. Icyakora ni imyanzuro M23 itigeze yemera cyangwa se ngo inakire, dore ko ubwayo yashimangiye ko ibyo ngibyo idashobora kubyemera. Ihuriro AFC rero ribarizwamo umutwe wa M23 kuri uyu wa kane rye ryatangaje ko ritarebwa n'imyanzuro abakuru ba diplomasi y'u Rwanda na RDC baheruka gufatira mu nama yabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola bijyanye nuko ritigeze riyitabira muri rusange. Kwa kabiri hari ku itariki ya 30 y'ukwezi kw'indwi muri uku kwezi nyine guheze mu mwaka wa 2024 nibwo ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda ndetse na RDC bahuriye i Rwanda mu nama ya kabiri yo ku rwego rw'abaminisitiri yari igamije gucoca ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni inama yanitabiriwe kandi na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola nk'iki gihugu cy'umuhuza muri ibi bibazo bya politike bimaze igihe hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa. Iyi nama kandi yasize aba baminisitiri b'ububanyi n'amahanga aba Repubulika Demokarasi ya Kongo na Angola n'u Rwanda bumvikanye ku ihagarikwa ry'imirwano hagati y'impande zombi zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo. Nagahenje kandi kazatangira kubahirizwa saa 6 z'ijoro zo ku itariki 4 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024. AFC cyangwa se M23 iri mu barebwa n'aka gahenge mu itangazo yamaze guhita isohora yagaragaje ko itarebwa n'ibyemeranyijwe mu nama ya Rwanda bijyanye no kuba itarigeze iyitabira. Yagize iti Alliance Fleuve Congo yakurikiranye ibikorwa beruka kuba bigamije kugera ku mahoro biciye mu biganiro bya Rwanda. AFC rifuza gushimira ababyitabiriye ku bw'akazi kadashira by'umwihariko bakomeje gukora kugira ngo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo bibashe gukemuka mu mahoro. AFC cyakora by'umwihariko irashimangira ko itarebwa n'imyanzuro y'inama itigeze yitabira. Iri huriro rero ryagaragaje ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya RDC ryakunze kwifashisha uduhenge by'umwihariko tugiye dutandukanye mu kwisuganya mu rwego rwo gukora ubwicanyi bushingiye ku bwoko, kugaba ibitero ku basivile ndetse no ku ngabo za M23. Ryavuze ko nko ku itariki 7 Werurwe umwaka wa 2024 M23 yatangaje ko itanze agahenge ku buryo bwo guha amahirwe inzira yo gukemura amakimbirane mu mahoro, gusa birangira ingabo za leta zigabye ibitero ku buryo budasanzwe, biza kuba ngombwa ko nayo yirwanaho mu rwego rwo kurinda abaturage b'abasivile. AFC kandi yivuga ko ikiteguye kwirwanaho mu gihe cyose ingabo za leta ya Kongo zizagaba ibitero ku ngabo zabo nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Iri huriro rinavuga ko kandi umuti w'amakimbirane yo muri RDC uzagerwaho ari uko ugiranye ibiganiro na guverinoma ya Kinshasa mu rwego rwo gushakira umuzi w'aya makimbirane. Icyakora guverinoma ya Kinshasa nayo ikomeza kugarama ndetse no gushimangira ko idateze kuganira n'uyu mutwe wa M23 bakomeje gushinza ko ufashwa n'u Rwanda, ndetse u Rwanda rukabihakana rugashimangira ko ntaho ruhuriye n'ibibazo byahanga mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi u Rwanda narwo rugashinza ahubwo Kongo gukorana n'imitwe yitwaje imbunda irimo nka FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibyaje gutuma bahungira anga muri Kongo, hanyuma bakaza gukomerezayo ubwicanyi bwabo ndetse no kubiba amacakubiri, ndetse bakaza no kwinjizwa mu ngabo za Kongo, bikaza gutuma abo mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge, abavuga ikinyarwanda bahura n'akaga gakomeye cyane
mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose byoca bikurura amakimbirane rero hagati y'impande zombi, ndetse abayobozi n'abasesenguzi ntibatinya kuvuga yuko mu gihe ntaco bagikozwe hashobora kuzaba intambara hagati y'ibihugu byombi ndetse hakarasana, dore ko na Perezida Tshisekedi kenshi yagiye yumvikana avuga yuko rwose ngo yaba yiteguye no kurasana n'abanyarwanda muri rusange. Ndabashimiye, twongere gusubira mu masaha ari imbere.